Allah'a şükürler celamatlı olsun. Allah'ın şu geldiğin vardık, şöyle kol götürgündüğün vardığına sana şu vardığına den soluk verdin, uzun ömür verdin, haftalay verdin. Biz 70'ten 40'a çıkıp kaldık nevlilerimizge, kızlarımızga, ballarımızga ömür verdin, den soluk verdin. Arkamday kanelli kırsıklardan, camanlıklardan, kokurtluklardan, uğursuz kolordan, göz tüylerden, canavaşkılardan Kudayım saklasın. Жақсы бүгінгі? Манай жақсы. Классташтарды көріп. Görüp suyun oturdu. Жашарып. Молодец, давай. Өте жақсы. Құдайым şu жақсы күндерге жеткізсін. Ынтымақшылығымыз да улана берсін. Құда қалады. Дағы көп отырыстарды өткіземіз. Құда қалады. Ürünse beri qarab qo'y. Молодец, ürünse Алтышкам Аллаға чексіз разы болсын. Мына şu жерден чурқап тейіліп, баяғы uyuşturucularga қосылып жүресің, чексіз разы болсын. Рахмат саған. Десек классташ. Танымай қалсам кешіріп қой. Geçirimdi. Bayıca geçirimdi. Авас. Самый тихий, самый спокойный классташевец Авас. Қалмаматов, молодец. Қалматов. Болот. Жылқының королі. Молодец. Hayırsın geç gelmedi, asıl geçim kaydan hiç kaldırırsın. İndik yaştım, 60'tan ötkünüdür.
Oldu. Oy malades. Bakım anam, altı tozumdu tatlanmaz. Yer solusu düğüda, ömrüne batmaz. Bir dakika çıkılan karayıp kaladı kesken. Almaş çıkılan da. Karayıp kaladı kesken. Давай, ırdakla, ırdakla. Давай, kol bulgalayımız hem boldu gittik hem. Şu. İyi dedim. Kalmamatlar iyi ha. Hayırlı olsun bu. Oy malades. Oyladım ben. Ey senden. Sen uydun. Almış. Oyladım ben. Senden. İmeko. Молодец. Takdirga aturmuş tere var.
Aldım. Yemek ye. Avaz. Arak verip kaçak. Oldu ya bak. Buna arak. Oldu. Ömür Ağlarıp kumgunumdu Tandap gülgü Sağınıçım artıp arat günden güngü Hoş yıldız bolup birge can alıcı Asmanda carkıragan aylı tündü Oy, malades. Asmanda carkıragan aylı tündü Kemal var dedim. Bir şöyle bak. Oy malades. Kançana çelişken bir yerge. Yusuf Bergara. Oy azamat hem şerigiminen. Biz alıp günü tanışkanımız canımdan Canım barış çılgın gelir canımdan Allah'ımdı görüp olçu degensin Hanım tartıp nimeti vergile Çok iyi. Demek güvenirsin lan. Oralarımda Sağaytpay kim kaytamın sırlarımda Tübülük buza kırbı Şerife. suranarım Şerifeler bu Yürekte küge gelgen kıllarımda Yürekte küge gelgen kıllarımda Oy malades Doktoğu sıylaganda alın kanım Bilip yürüsem şondoy sıylarımda Bayram kanı. Bilip yürüsem şondoy sıylarımda Gözümdü Uy, alas. Oylum. Ümit. Uy. Bunlar benim. Hani şu da almaya gittim be. Bu çolayla geliyor. Oy malades. Ama çesten.
Boşa geçmeyin Zile. Dayıt koy oraya. Молодец, молодец. Ой, молодец. Bir kez de suyumda atanlarım Sağıydı yürüttü pek bir o mezgilde açadarım Güneğin geçende birazını bir o mezgilde açadarım Güneğin geçende birazını İki bacağını takıp koyunca. Bacalar oturmuş. Alışmaz var uzandı.
oturgulak işte. Bardığıma kayday vereyim ha deyin de. Neme gruppa bunu çoğultup gruppa kaydayım. Meyli kurpa. Qanday qarana? Ading sana cheksiz razыбыз. Uşul gelinçeğine ayabay razыбыз. Ading mına qancha жылдан beri uşu klastaş dep, klastaşlıkta şunçalik berdinday adamsың da sen. Biz seni sыйлайбыз bir tokamarda. Kudayım but kılsın. Mına Kuday bergen eken oşunça balalı bolduңa. Biz cheksiz razыбыз. Kana bir jaştırık eskerip. Karısa da öyle seti öyle. Almaş. Almaş. Ничего. Yok demez de. Ничего. Ölmüş öyle setemde ben gittim bu arada. Gitmesen ama mine kılayım. Baldarımız öz yüzde yol atır. Ya. Şu ön narcaka. Mahalaya keladi musiqani qo'yib olib hali hamon yodimda qolgin deding yonimda
Türkçeme, Kitabların Paris'te. Kaçıncı çislo? 13 avgust ha. Kudayım but kılsın ha. Uşunday görüşüp, uşunday жақшы dasturxanda, жақшы жерде ушундай жолукканыбызга Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун ha. Бери карап, колдорду көтөрүп, видео кетип атат кыздар. Кудай кут кылсын ha. Айтқаның келсін, молодец. Алла таалам ушундай жакшылык күндөрүбүздү көп кылсын. Мына уюштуруучуларыбыз Авас кече сени абышканмы мактап келаткан бир жоош балабыз бар деп. Кичинекей балабыз бар дедик эле, мынакей чоң сонун киши болуп калыптырсың. Кудай кут кылсын, Зайыркан мынакей Үрүнса, мына ушул жерде кызмат кылып аткандарга Аллахыма чексиз ыраазыбыз. Мына ушул отурушубуз кут кылсын. Кубаныч Арзыкулов, мына группаны экөөбүз баштадык эле. Мынакей, Кудай кут кылсын барыбызга мелең. Мынакей биздин азыр өзүнчө айтып кетем да. Мына эң уюштуруучу биздин Шарипа Акматкулова деген кызыбыз. Кудай мынакей ушул Турчияга карабай, бир канча километрден алыстыгына карабай ушундай немени уюштуруп, мына ушундай жакшынакай отурушту карачы. Ар бир адамдын өзүнүн пейилине жараша деген ушу да. Аллахыма чексиз ыраазыбыз. Шарипушка, Алтышкам, Кудайым кут кылсын. Мына ордубуз эч неме ушу кемибесин а кыздар. Мынакей алыстан биздин Алмашым келип калды. Турциядан. Анан мынакей мына Шамшар жээним дагы көптөн бери келбеген экен, келип эле бул сүйүүсүн баштады. Баягы бирок жээним молодец а. Мынакей биз Абышкам экөөбүз дагы Бишкектен келип калдык. Аллага чексиз ыраазыбыз силер менен көрүшүп отурганыбызга. Мынакей балалык мезгил кандай сонун а? Балалык мезгил эч качан унутулбаган мезгил экен да. Мына студент мезгил болду, иштеген мезгил болду. Кандай мезгил жакшы экен? Кана бир жооп берип койгулачы. Мектепте окуган балалык Бантик тагылып. Мектепте окуган күндөрүбүздө Мен баарынан Топташ ойноп, мал ойноп, чуркачылыкка. Балдар кыздар, биз элдер 1 жыл ыйлап мектеп ачканбыз, биз 3 жыл ыйлап жүрүп мектеп ачканбыз. Биринчи мектепти Биз ачканбыз. Бирок жолугушуулар болбой калды. Эми 50 жылдыкта даңга саңар, даң жарып каласа ошол күндөр келсе ошондо өткөзөбүз. Мынакей 49 жыл болуптур. Şu классташтарыбыздын мынакей бүткөнүнө. Бери карап койгончу кыздар. Ой, сүрөткө түшүп койгулаңыздар. Кандайсыңар кыздар? Жакшысыңарбы? Жакшы. Жолугушканыбызга миң мертебеден шүгүрлөр болсун. Şükür. Çeksiz şükürler olsun. Mınakay Ürünsa. Kıvanç. Bulut. Ciğenimiz. Bu benim navuşkam. Sop üstüne.